Хлопзеяква ҳаҭрызқәоу телехәаԥшцәа аԥсуа телехәаԥшра ефираҿы иҟоуп адырраҭара аспорт адунеи. Ҳара ишәыдаагылоит амчыбжь аҩныҵҟа ҳтәыла аҟны иалкаахаз аспорт хҭысқәа шәыҟаз аԥсуа телехәаԥшра аканал аҟны. Уахатәи ҳҭыжьымҭаҿы аҭыԥҳацәа ареиндаҭлара Гәдоуҭа ақалақь ихыркәшахеит анапылымпыл турнир. Еиҳа иазыҟаҵаз аԥыжәара ргеит. Еилкаахеит ашьапылампыл азы Афон имҩаԥысуаз атурнир аҟны аԥыжәара згаз акоманда. Аспорт аҿиара амҩала Гәылрыԥшь араион аспорт иахьатәи аҭагылазаашьа уаҵәтәи аԥеиԥш иазку анҵамҭа ҷыда. Ашьапылампыл зегьы асуеит. Иаартуп аминистррақәа иусбарҭақәа излаху ашьапылампыл матч азы атурнир. Абарҭқәа егьырҭ ажәабжьқәа уахатәи ҳапрограммаҿы. Гәдоуҭа ихыркәшахеит анапылымпыл азы аҭыԥҳацәа рыбжьара ареспубликатә турнир. Аидгылаз шаԥсыҵәҟьаз абиуратура аусзуҩ аспорт азҟаза Леонид Аргәын игәалашәара иазкын уи. Гагра, Пицунда, Аҟәа, Гәдоуҭа ақалақьқәа рнапылымпыл асыҩцәа ахраҭ ҿахада иазықәԥон. Еиҳа ахәмарра бзиа аиҿкаара аазырԥшыз аҭыԥҳацәа уи иаԥсахеит. Ҵыхәтәантәи хышықәса рзы арҭ аицлабрақәа рхырладырхуан Урыстәыла еиуеиԥшым арегионқәа рҟынтәи акомандақәа рацәаны. Аха сынтәа зегьы иаадыруамзазгьы ирыхҟьаны урҭ Аԥсныҟа изымааит. Убри аҟнытә хымш инеиԥынкыланы ицоз аицлабрақәа ирылахәыз Аԥснытәи анапылымпыл асыҩцәа ркомандақәа ракәын. Иааидкыланы иара иалахәын аҭыԥҳацәа ркомандақәа ааба. Иҳәатәуп Аԥсны аспорт аҭоурых адаҟьақәа рҟны арҭ аицлабрақәа зыхьӡла имҩаԥысуаз Леонид Аргәын ишьаҭаӷәӷәа шаанижьыз. Иара Москва абиуратура институт даналга ашьҭахь кыр шықәса инеиԥынкыланы анапылымпыл азы азыҟаҵаҩыс аус иуан. Иҳәатәуп усҟантәи Урыстәыла Афедерациа иеизго акоманда азыҟаҵаҩцәа руаӡәк шиакәыз. Иџьабаа рацәоуп иара убас жәларбжьаратәи аицлабрақәа реиҿкааразы. Убрахь иалаҵатәуп иҳаҩсыз ашәышықәсақәа ханҩажәижәибатәи ашықәсқәа рзы лыҵшәа бзиала аус шиуаз Гавана, Куба аҳҭнықалақь аҟны. Ари аспорт хкы специалистцәа иазгәарҭоит. Иахьа Кубатәи анапылымпыл асыҩцәа ирымоу ақәҿиарақәа ихәҭа ду шалоуп. Куба иниаамҭаз абра акоманда зыҟаиҵон, убри аамышьҭахьгьы Москва акоманда зыҟаиҵон, абра Аԥсны даҳзаалон, ампыл сара схаҭа сицысхьеит, Аԥсны иӷәны џьабаа адибалахьеит, иахьа турнир иҟарҵо дара ҳгәы иаахәот, убри иҿырԥшыгоуп ҳазгәы иаанагоит, сара аҿар ирихьӡала иахьа абра изын иҟоу ибзианы ихәмаруа аӡӷабцәа аганахьгьы сгәы иаанагоит зегьы ибзианы ирхала дырԥшып ҳәа. Симон ихәҷы иахьа Москва дыхәмаруот, уи аамышьҭахь Ҭырқәтәыла дыҟоуп, ибзианы дыҟоуп, ҳагба хәҷы аӡымхәҷы ибзианы дҳамоуп, аҿар бзианы иҳамоуп иахьа. Аицлабрақәа ҳарзыхынҳәуазар, урҭ еиҿкаара ҳаракыла имҩаԥысит. Афинал ахь анеираз ахәмарақәа руак аҟны иаҭаххеит ҳәнапык рымҩаԥгара. Афинал ахь анеираз ахәмарақәа руак аҟны иаҭаххеит ҳәнапык рымҩаԥгара. Убри алагьы афинал аҟны иқәшәеит Пицунда Гәдоуҭа ркомандақәа. Абраҟагьы акомандақәа руак аиааира аамҭа рацәа ҭаххеит, аха ахәбатәи ихадаз анапаҟны иаиааиуеит аԥшәмацәа Гәдоуҭа. Аицлабрақәа реиҿкааҩцәа агәыӷра рымоуп иааиуа ашықәсазы ари атурнир иалахәхо акомандақәа рхаԥхьаӡара иаҳа ишырацәахо. Афон ихыркәшоуп Ҳанри Шамбеи, Павел Хекениди ргәалашәара иазкыз ҩнызқьи хәба ҩнызқьи ааба-ҩба шықәсқәа рзы ииаз ашьапылампыл асыҩцәа қәыԥшцәа рыбжьара атурнир. Уи алҵшәақәа рыла ҩнызқьи хәба-фба шықәсқәа рзы ииаз ахьеиндаҭлоз ахԥатәи аҭыԥ ааннакылеит Афонтәи акоманда. Афинал аҟны иқәшәеит Гәдоуҭатәи ахәыҷтәы қәыԥш спорт школа аӡымҭацәеи Аҟәатәи нарҭи. Акы 0 ҳәа Гәдоуҭа аиааира ргеит. Ҩнызқьи ааба ҩнызқьи жәба шықәсқәа рзы ииаз ареиндаҭлара еилыҵшәаны актәи ҭыԥ ааныркылеит Аҟәатәи Динамо ахаҭарнакцәа. Урҭ Афонтәи ахәмарицәа аҵадырхеит хәба-ҩба ҳәа. Ари ақәра иаҵанакуа рыбжьара ахԥатәи ҭыԥ ааннакылеит Очамчыратәи Ерцахә. Атурнир ахыркәшамҭаз анашьаратә церемониа далахәын аҿари аспорти русқәа рзы аилак ахантәаҩы Џьамал Гәыбаз. Ашьапылампыл атема иацҵо инаҳагӡоит ҳҭыжьымҭа. Ажәа имоуп ҳакорреспондент Аслан Џьопуа. Ихыркәшоуп ашьапылампыл ҳасраз адәахьтәи акомандақәа рыбжьара ҳаиндаҭларақәа. Ҳуарха ҳаладырхәит аҳҭнықалақь акомандақәа жәохә. Акомандақәа зегьы азҟәымҳара аҭаны иазнеит аиааира агаразы. Уи амҩаԥысшьа алҵшәақәеи шәдаагалоит ҳанҵамҭаҿы. Я приветствую всех участников на закрытии турнира. Мини-футбол стал очень популярным у нас не только в столице, но и во всей республике. Очень много молодежи занимаются футболом, играют в футбол. И мы не первый год проводим этот турнир у нас в городе. Я думаю, с каждым годом мы будем развивать этот турнир, будем развивать этот вид спорта в нашей республике. Аси ԥшыҟоу аиԥыларақәа аҳҭнықалақь аҿари аспорти русқәа рзы адепартамент есышықәса имҩаԥыргоит. Аиндаҭларақәа рхаладырхәара ауан жәохә шықәса инаркны ҩажәа шықәса зхыҵуаны агәаҳәара змаз зегьы.
атурнир мҩаԥысуан ԥхынгәы жәохә инаркны ҩажәи акынӡа. Зынӡа рхы аладырхәит командак. Амцабз Аԥсны, Маяк Орел, Аиаира, Черное море, Интер, Ливерпуль, Черная молния, Тем, Кинопрокат. Ашьапылампыл асра турнир ҳара есышықәса мҩаԥаҳгоит. Аҿар спорт реилак ахадара, насгьы ҳара иаҳҭахуп аҿар иаҳараӡак аспорт иадҳәалазарц, раԥхьаҟагьы рбаихатәра бзиазарц. Мчыбжьык ицоз аиндаҭларақәа иудырбон ҳари аспорт хкаҳтәылаҿы ҳаӡырҩы ҳазҿлымҳара-шарҭо. Ирацәан ҳакомандақәа, имаҷымкәа ҳаинтерес иҳацаны рраӷәацәази аиԥыларақәа мҩаԥыргеит. Иубаратәы иҟан ҳаҿар асеиԥш иҟоу ҳаицлабрақәа гәаҳәарыла ишрыдыркылаз. В целом турнир прошел хорошо, мне очень понравился турнир, честно говоря. Много хороших команд было, достойных соперников много было. Мы выходили и делали свою работу, как мы любим. Мы любим футбол, мы занимаемся им. Атурнир цанаҵы иҟаҵаз азеиԥш ихшьалақәа рыла ҳафиналаҿы еиқәшәеит Аиааира Черное море акомандақәа. Аиԥылараҿы ҳаиааира згоз еилкаара уадаҩын, ҩба-ҩба ҳәа ихыркәшан ҳактәи атаим. Аха ахәмарра иазыԥҵәаз аамҭа ахыркәшара минуҭк шагыз Черное море рымбахь мпылк ҭашәоит. Убри ала акоманда Аиааира аԥхьагылара ргоит ари атурнир аҿы. Аҩбатәи аҭыԥ ааныркылеит Черное море. Ахԥатәи аҭыԥ иаԥсахоит акоманда Ливерпуль. Аԥхьа хәҭыԥқәа згаз акомандақәа иаранашьан ахраҿақәеи аԥаратә ҳамҭақәеи. Убасгьы аҳҭнықалақь аҿы ԥхынгәы ҩажәи акырзы имҩаԥысит ҳтәыла аминистррақәеи ҳаусбарҭақәеи злахәу ҳашьапылампыл азы ҳабзиабаҩцәа рыбжьара атурнир аартра ацеремониа. Ари аҩыза аицлабрақәа мҩаԥысуеит Аԥсны аҿари аспорти русқәа рзы аилак аиҿкаарала. Атурнир аартын Аԥсны агимн арҳәарала. Анаҩс аилак ахада ихаҭыԥуаҩ Беслан Қарчаа акомандақәа ақәҿиарақәа ҳырзеиӷьишьеит. Даара ҳгәы иахәоит абас аицлабрақәа, аҳәынҭқарратә еиҿкаарақәа, еижәытәқәа акоманда ихцәаландырхәа, уи раԥхьаӡа акәноуп ҳа ҳазҿу аспорт адыԥхьалароуп зегьы ишәзеиӷьасшьоит ақәҿиарақәа. Иара убас авокалтә инструменталтә ансамбль Гунда аспортсменцәа ахәаԥшцәеи раԥхьа иқәгылеит. Атурнир рхы аладырхәит ҩажәихԥа акоманда. Ҳакомандақәа зегьы иахшан агәыԥқәа рыла. Арҭ аиԥыларақәа ҳрыхәаԥшреи ҳркомандақәа адгылара рырҭарц иааит ахеилагқәеи аминистррақәа рхаҭарнакцәа. Иара убас ашьапылампыл ацәлымҳара азҭоуи агәаҳәара змаз зегьы. Атурнир актәи амш аҽны имҩаԥысит хәеиԥыларак. Актәи аиԥылараҿы еиқәшәеит аҳазалхратә еилагы ҳакомандеи аҳҭнықалақь аҿари аспорти русқәа рзы ҳадепартаменти. Уаҟа аԥыжәара ргеит аҳазалхҩцәа. Аҩбатәи ахәмарраҿы ҳапрокуратура хадеи Аԥсны асоциалтә еиқәшәареи адемографиеи рзы аминистрреи. Аиааира ргеит апрокуратура ахаҭарнакцәа. Иара убас аиндаҭлара иалахәын аҳәынҭқарратә телерадиолахәыра акоманда, аха рацәак ирықәымҿит. Аԥыжәара ргеит агәабзиарахьчара аминистрра ахәмаруҩцәа. Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра ашьапылампыл асыҩцәа ҳаиааиуеит аҵәахырҭатә банк акомандаҟны. Амшын-еиқәа фымцамч қәҿиарала ихацдыркуеит атурнир. Аиааирагьы ргоит афинансқәа рминистрраҟны. Анаҩстәи ахәмаррақәеи иара атурнир амҩаԥысшьеи алҵшәақәеи ртәышәы даагалоит иааиуа ҳҭыжьымҭаҟны. Жәеиза шықәса зхылҵуа сари алакәатаа онлайнла еиҿкааз ашахмат турнир аҟны актәи аҭыԥ аанылкылеит. Ашкол хәыҷқәа рыбжьара аԥхынтәи ахараҿы захьӡу рыбжьаратәи аицлабра аҟны илаԥызгоз дҟамлеит. Жәпартиак ахьыҟаз рыжәпартиак дыриааит сари алакәатаа. Гәылрыԥшьтәи аспорт школ аҟны аҿиара змоу аспорт хәқәа, насгьы урҭ рхаԥхьаӡара адҵара ахьынӡылшо еилаҳкаарц ҳаӡбеит. Ҷыдалагьы ҳазааҭгылоит араион аҟны аспорт аҿиара аҭагылазаашьа. Асида Сахариаԥҳа лабҿаба илбеит ашазыҟаҵарақәа шымҩаԥысуа. Фышықәса раԥхьа Гәылрыԥшь араион агәыӡера ҳаблаҿы иаартын аинвест программа инақәыршәаны ишьақәыргылаз агәабзиара чаԥартатә спорткомплекс. Еиуеиԥшым ашықәсқәа рзы аԥынгылақәа шыҟазгьы ахыбраҿ аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуан. Иахьа араҟа абокс, акарате, ашьапылампыл рсекциақәа аартуп. Иара убасгьы еиҿкаауп атренажортә зал. Уи зда-ԥсыхәа ыҟам аспорт маругақәа рыла еиқәыршәоуп. Арахь иныҟәоит Гәылрыԥшь араион иаҵанакуа профессионалла спорт зҽазыҟазҵо рыдагьы ус згәабзиара иацклаԥшуа
уаԥсыра. Агәыӡыратәи аспорткомплекс аиҳабы Мурман Харчла акыр шықәса ари обиект напхгара азиуеит. Иара уи аҭоурыхгьы ҳзеиҭеиҳәеит. Ԥшьынҩажәа фбашықәса рзы сеихьынӡаздыруа обиект иаҵанакуан афизико-технически институт ҳәан абра Синопи иҟоу, абра Гәыӡыра иҟоу, убри абаланс аҿы иқәгылан. Нас аибашьра анцоз аахаԥауеит имаҷымкәа. Абыржәы ишықәгылоу вид спортқәа абри аибашьра ҟалаанӡагьы абра ирыман. Ашот Исаиан ҳәа даман директорс. Аибашьра ананҵәанаҩс абра Гәыӡыра ҳабла ҳанаа иара обиект гылан. Аха иҟәаҟәаса иаҟан. Хылаԥшра амаӡамызт. Нас ҳара ԥсыхәа ахьынӡаҳамаз абра шьапылампыл ҳасуагьы убыс иаанхеит. Мамзарагьы обиектқәа ирыхьыз ахьара ауан. Араионни администрациа. Первый запрос анаҵеит. Абри араион ахь ииаргарц. Усҟан ԥыза-министрс даан Александр Золотинскович Анпад ираспоряжение ҳамоуп дақәшаҳаҭхеит. Уи аниаҩсгьы комплексни план иқәдыргылеит, иагьшьақәиргылеит. Ари первый обиект администрациа Гәырлаԥшьа араион ахь ииасыз ҩнызқьи аабашықәса рзы. Шықәсқәак раԥхьа аизгарақәа рымҩаԥгаразы ари акомплекс иаҭааит Урыстәылатәи ашьапылампылтә клуб «Девиатка Москва» захьӡу хәыҷтәы команда рыманы. Уи анапхгаҩы Александр Тарасов аԥышәа бзиа змоу зыҟаҵаҩуп. Олимпиа, Волгоград, Локомотив, Москва уҳәа еиуеиԥшым аклубқәа рҿы зыҟаҵаҩыс дыҟан. Уажәы ипроект «Девиатка Москва» иациҵоит. Агәыӡыра ҳаблаҿгьы ҳаклуб еиҿикаауеит. Ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи рыҟны иреиӷьу ахәыҷқәа алԥшааны ааԥхьара рырҭоит акомандахь. Нам очень нравится регион Абхазия, и мы рассматриваем полностью переезд в эту страну для того, чтобы развивать детско-юношеский футбол, чтобы тренировать детей по новым, по старым методикам, такой симбиоз, который мы наработали, посещая международные турниры в Европе и в Москве. Хотим сделать тренировочный процесс и соревновательный процесс лучше, чтобы дети Абхазии и приезжие дети России росли и развивались. Также мы зарегистрировали свой футбольный клуб, называется «Девятка», поселок Агудзера. И набираем детей самого младшего возраста, даже если к нам дети придут 3-4 лет, мы знаем, что с ними делать, у нас для этого есть великолепное поле. Ҩнызқьи жәаԥшь шықәсазы Александр Тарасов иԥшәмаԥҳәыси иареи «Девиатка Москва» ҳаклуб аԥырҵоит. Жәа-категориак ирыҵырқәа ашьапылампыл асҩцәа зыҟарҵоит. Урыстәыла еиуеиԥшым афилиалқәа аадыртуеит. Аҳәаа ашаартхаз еиԥш Агәыӡыра аизгарақәа рымҩаԥгаразы Урыстәыла еиуеиԥшым акәакьқәа рҟынтә ахәыҷтәы қәыԥш командақәа ирзыԥшуп. Мы выезжаем на европейские турниры, у нас акцент на то, чтобы выехать и посмотреть топ-клубы мирового класса. В этом году, 2010 год, наших мальчишек выиграл первое место на международном турнире у Академии «Локомотив». Абри команда «Девятка» ҳара иааҳартырц ҳҭахуп афилиал. Аспециалистцәа аурысцәа ракәхоит атренерцәа. Аха аԥсуаа нас ҳара ара иҳамоу атренерцәа ирывагыларц ҳҭахуп. «Девиатка Москва» клуб ахаҭарнакцәа спорткомплекс аҿы имаҷымкәа аиҭашьақәа ргыларатә усурақәа мҩаԥыргеит. Иахьа иҟаҵоу маҷым аԥхьаҟа аӡсырҭатә ҭыԥ атлетика ласы. Аспортсменцәа раанҿасырҭатә ҩнқәа уҳәа ргылара рҭахуп. Ҳабашәыхәара ҳәа иансазҵаа зегь раԥхьа исҳәаз убри ауп, ишәзышьақәыргылозар ҳигровой зал шәышьақәшәыргыло ҳҳәеит. Ҳшақәымгәыӷуаз аӡын иаан, ара аԥсуаа рҿы ргылацәа рҿы дара рылаӡан. Абас ҳзышьақәдыргылеит, аспорт инвентар аҿы иҳацхрааит. Иргәаԥхеит ҳхәыҷқәа ара зҽазаҟазҵоз. Наҟ-наҟ ргәы иҭоуп абра зҽазаҟазҵо ахәыҷқәа. Иргәаԥханы Урыстәыла адара ркомандақәа рахь ииргарц. Уи арзаҳалгьы рмиуит, ҳаргьы нас аиқәшаҳаҭраҳагьы ҳамаӡамкәан дара рхатәԥарала ҩ-миллионк инарзынаԥшуа аԥара ақәырӡны амнепол зегьы рыԥсахын ацәаҳәақәа арҭеит, егьи нас ишахәҭоу зегь ҟарҵеит. Уа иахьа уажәраанӡа дареи ҳареи аиқәшаҳаҭрагьы ҳамаӡам, нас аицәажәара ҳаҿуп, абра қьаадқәак аалышьҭит, иҟалҵо шаҟалҵо абри аренда ҳасабла иргар рҭахуп. Жәохә шықәса еиҵамзароуп, нас аренда ус иргаҵәҟьозар. Мы хотим эту базу сделать по европейскому типу, чтобы здесь для футболистов и спортсменов были затронуты многие качества развития координации, быстроты. Мы планируем построить пляжную
волейбольную, футбольную площадку в том дальнем углу. Сейчас занимаемся благоустройством, расчищаем все, чтобы там занимались волейболисты на песке и футболисты с целью профилактики травмы и для развития особых качеств в футболе. Иахьатәи аамҭазы Гәылрыԥшь араион аспорт аҭагылазаашьа зеиԥшроу еиҳаԥхьаҟа уи ҳарҿиареи ԥеиԥш иамоуртәы ҳзеиҭеиҳәеит Гәылрыԥшь араион ахада Аслан Бараҭелиа. Ҳахҟын иаҳау узеигәырӷьаша мини-футбол ҳаиҟоуп иахьыхәмаруа аҩышықәса рыҩныҵҟа аԥхьатәи ҭыԥқәа ргоит Гәылрыԥшьаа. Уи волейболгьы командақәа ҳаргылеит егьиҭахым ирыхәмарраз зегьы аамзанык ихәмараны иаҵаханы. Уажәы ачемпионат ахь иушьҭырц азыҳәан шықәсык миллионк инеиҵамкәан ԥаррақәа урӡроуп. Араион ахадара ҳбиуџьет ҳамоуп спорт зегьы изкны. Спорт зегьы изкны иҳамоу афутбол ахь мацара ҳашьҭыргьы иазхаӡом. Уи нас амаамзароуп зегьы ҟазҵо. Команда иаҿаҳкаауеит ҳаҳалагар, уеизгьы-уеизгьы Аԥсны зегьы зеигәырӷьо командак ҳзеиҿымкаар убасшәа шәарҭарақәа сымоуп. Уажә ҳалагоит ҳара ашьшьыҳа нас убригьы аилкаара. Сынтәагьы ҵыԥхгьы ҽыррақәа рҟынгьы ҳхыларыла ҳхәыхәыт, аха уи хатәгәаԥхарала аҷкәынцәа аԥсуаа нас уи аԥсуаа itрадициоуп аҽа дахәамдара руӡом. Маҷарка инхоз џьынџьала аҷкәынцәа уажәыгьы даҿуп џьынџьала аҷкәын аҽқәа рҭакырҭа ааиҵан рҳәырҭа имоуп. Профессионалла спортқәа еиҳарак абоксоуп изҿу. Уи нас еиҳарак иаҿугьы нас аерман ҷкәынцәоуп. Ижәбеит аҵыхәтәантәи финал аҽны шааҩеиднакылаз Очамчыраа аҷандараа рзыҳәан ҷандара рыбжьқәа шдыргозшәа ҳаит. Аҟәа рзыҳәан ара Аԥсны ихыҵыз џьышьица ариаҟара абжьы аспорт акәымкәа ҽаџьара исаҳазҭгьы нас уеилагозар акәхап унервқәа халанагалоит. Ара иҳәацыԥхьаӡа еиҳагьы гәырҿыхон гәырӷьара дуӡӡа ҳзааргеит абри ҩымш-хымш. Аспорткомплекс аҿы аус зуаз ыҟаҵаҩцәа зегьы аԥышәа бзиа рымоуп. Абокс ахь иныҟәоит ҩынҩажәижәаҩык аспортсменцәа, урҭ хҩык азыҟаҵаҩцәа аус рыдырулоит. Ара ирааӡоит аспорт азҟазацәа, урҭ рахьтә иҟоуп адунеи, Европеи раԥхьаҟақәа згахьоу аспортсменцәагьы. Иреиӷьу аҭыԥҳацәа спортсменцәа ара ауп иахьыҟоугьы. Милена Пициниа дҳамоуп, уи ҩынтәгьы хынтәгьы Урыстәыла бзианы аҭыԥгьы угахьы Станица Павловска аҿы. Даара дыӡӷаб ӷәӷәоуп, аҷкәынцәа рылымшо лылшаргьы ҟалап, иоуп даҽа цәқәагьы аӡӷабцәагьы уа ирҭахуп, ахәыҷқәа ирҭахуп, рҽазааӡара, нас цхыраагь ирҭахуп. Абоксиорцәеи акаратистцәеи аԥхынра азалаҿ иҷыдоу атехника аус адырулоит. Анаҩс аԥсабараҿы азыҟаҵарақәа ирыцырҵоит, арахь иныҟәоит ақыҭақәа рҟынтә аҿаргьы. Сара ԥшьап ақыҭа аҟынтәи саауеит абрахь аҽазыҟаҵара. Са салалеижьҭеи ус шықәсык ҵуеит. Раԥхьа ателевизор санахәаԥшуаз абокс збеит, ишисуаз даара изгәаԥхеит, убри ашьҭахь салалеит. Есыҽны ҳанҽазааҳҵогьы, аха асабша ус аспаррингқәа рахь ҳаргоит Аҟәа аисра. Амҽыша ҳаԥсаҳшьоит. Ус аҽазааҟаҵара ҳалагоит ҳара аҩра ала. Нас скакалкақәа ҳгоит, скакалка ҳахыԥоит. Уи ашьҭахь ҳара перчаткақәа ҳамҟаҳҵоит, уи ашьҭахь ринг ахь ҳнеиуеит. Иҟоуп аҳауаҿы ҳанҽазааҳҵо зынӡа абыржәы ҳаламгьы ахы инаркныҵәахынӡа абра инаҳҵо ыҟоуп. Агәӡаратәи аспорткомплекс аԥшәмацәа агәыӷра рымоуп аԥхьаҟа аҭыԥантәи аспортсменцәеи аҳәаанырцәтәи асасцәеи аалархәны жәларбжьаратәи аицлабрақәа рымҩаԥгара, насгьы ари ахыбра еиуеиԥшым аспортхқәа рыла ибеиахап ҳәа. Асида Сагариа, Руслан Орлов, аспорт адунеи. Аԥсуаа рыҽқәа ақәҿиарала иқәгылеит Краснодартәи аипподром аҟны. Еиуеиԥшым адистанциақәа рҿы аԥхьа хәҭыԥқәа ааныркылеит ашьацқьа злоу аҽқәа, убасгьы арабҽыжәла иаҵанакуагьы. Аԥсны Аҽыбӷаҟазара Афедерациа ахада Аслан Камелиа излааицҳауала, еихьӡара бзиоуп ҳтәыла аҳаҭыр ашьҭыхразы ари иҟалаз ахҭыс. Абасала ихыркәшоуп ахатәи ҳҭыжьымҭа, еснагь шәрыцклаԥшла аспорт жәабжьқәа. Иара убас ҳара ҳдаҟьақәа Инстаграми Фейсбук рҟны иаҳкьыԥхьуеит аҭыжьымҭақәа. Шәыҟаз Аԥсуа телехәаԥшра аканал аҟны. Абзиараз аҵхылԥха шәоуааит.